Nino po kaya kayo kini ingating anak o apo? Nino po? Atin akong anak, ang apong. Sige. Potang mimimwa ko karela, nano yung gagawan niyo? Nanong paralan, ingke kayong gagawan? Pikasama niyo lang, sumpayo lang, eyo pakisabyan, o parusan niyo lang. Niyayaliwain kaya katamong estilo niya po. Siguro po, nung mikamali laman dito, bilang tao, normal mo itang mimwata mo. Po, mo kasalanan ing mimimwa. Kailangan tayong ipalwal nung nanuya itang talagang tunay tamong daramdaman. Anya kitang kaya po kaya kayo, nanuing kaya kayong gagawan po, tang mikakasala la rin kaya kayong anak, nung pikasama nyo la, kamuan nyo la, eyo pakisabyan, eyo pansinan, at yung kaya katamo. King may pa siya kay Ebanghelyo, pakamalan kong kapatid, ikit tayo. Nung makananoon lang sinumpa ning Ginong Yesus, dining atlong lugar. Corazin, Bethsaida, ampong Capernaum. Ikit tamo o ba't gewa na ning Ginong Yesus ita? Para kaya kasi, ramdam na, dining atlong lugar akayang pintalan, may baliwala ing kayang kasantingan na lub, ape parandam karela. May sukal yalub, kumbaga, uling, ede boring tanggapan ing kayang mensahe. Pangadwa, may sayang itang pipagalanang, minuli mo palaking ala, ngayon palang kimpamunta na ka rin, bala mo ang tida mong nireject o ede tinggap ing pamamasita na ng Diyos karela. Makasukalalupin po siguro nung ita ing kaya katamong maging karanasan. Hanggang nakakaya mo po ing metong nga ima, iningi mga ini, biyudaya, atin niyang metong nga yanak. Natural bilang ima, mangarap ya pamurin, susundo na itang pangarap na king kayang anak, bibaba tayang magipaglabada, bibaba tayang magtindaging palengki, o nung nanumantang agyo ng ilako, para mo king kayang anak. Inganak na naman, o tenavalo ini. Inggewa na ning anak, migpusitaraya. Minuliya kang imana, mabuktot ne. Natural, bilang ima, panandama na itang kaplas na ninggewa na ning kayang anak. At sabi mo pin, kamurita na ning anak ko? O tena inisip, nung nano kasanting ing plano ko kaya, makapanagkaskapit siguro, uli na pinitang gewa ng kabalastugan na naman makanyaning pangarap mo. Haga nakakaya mo po ing kwento ngayon ni, nandin pong papunta na ako king radio station tamo po. Uling nakatraffic. May isip ko, makanano kay integrate ini kanyan. Aga nakako po, potang makakamuanan ko niyang malati ko. Istong makamanan ko, estilo ko, kung bubulad. Idalan ko, bala mo itong magprotesta ko, kung mangan, kung pansinan din pegari ko, bala mo ako pang mata sa loob. King kelambatan, potan darandaman ko retang amanong makasukalalob, detang mga taramayamano, ikit-ikit ko, atin la palang palaman alugod deta. Anya pala sasabihan do ka na kureta, kanita mi kakamalayan ko king ka na akong gagawan. Uling nung bala namong isipan ko, itang gawan ko, kumusta naman? Dining pengari kong magtyaga, magsakripisyo mo naman para kanako. At realize ko naman, ustula, ita sinabi ko nandin, na paminsan-minsan, nung makakamuhanan tamo, daramdaman tala rin ng mga taramayamano, atin la palang mensaheng sasabihan din ni kaya katamo, talalawin negatibo rin. Huling nung labentalang negatibo rin, tayapin po talagang hakit ing pamagmasabal na rin kaya katamong pengari, o nung ninuman, o ba't sasabihan do rin ng amanong ka rin.
Imri na sabihin, ita pala ing paralan para imulat me ing kaya katamong kaisipan ng pompuso, kasumagid daretang mataram, ayamanong sasabihin na kaya katamo, atin lang palaman alugod na sana, kabang daragul tamo, kabang mimumulat tamo, kabang atin tamong kamalayan king kaya katamong sarili, lawenta lareta, nung nanuing asawop na kaya katamo. Kasi po nung lawenta lang matsura dito, tala akit, o ba't sasabihin do kaya katamo reta, atin la palang makasalikot ang masabal, atin la palang makasalikot alugod king metong at metong kaya katamo. Ini ing kesukal na lubning Ginoong Yesus, karing tawo Capernaum, karing tawo Pintalana, na edebre palang tanggapan. O yang siguro nga ako, nung ako'y magbili kayong ginuta mong Yesus, maku naman. Pero kasumagid na dito, lawin king pasibayo, nung nanuing dapat kong gawan, para baywan ke, at pakalawin king masalese, nanuya ing mensahing lalakwa na nini. Imri na sabihan, makanyan niya kalugod ing Diyos, king balang metong at metong kaya katamo, makanyan niyang magmasabaling Diyos, at magmasanting loob ing Diyos, king balang metong at metong, kasumagid na ning kaya katamong kinan. Nung sarata na rin kaya katamong gisip, kalupanan ni sinabi ko nandin, tala ayin pinjan, o ba't minsan natin tawong makapanasakit loob kaya katamo, o ba't detang mataramdang amano, manasakit tamo. Mapalyaring tutula reta sa sabyanda. Sabyanda nung tutula, lawentala, o ba't sinabi do deta kaya katamo. Mapalyaring atin lapang metong nga malalam aburing ipamulat kaya katamo, mupin, uling meda sakit tamo, tala pa akakit masalese. Sana po king may pasyagay banghelyo, lawenta lang masalese, nung nanula paretan dapat tamo pong sabasdan kay kaya tamo sarili. Sabi ko na po minsan, gini kaya kayo, ing pamanamin, metong yang sikanan, at metong kakainan king metong atawo. Madalas po kasi po tang magkamalita mo, dadalan tamo king pabadahimik, tamo bubulad, patay malisya. O yan ang estilo tamo. Nung lalawin mo rin ang estilo nga reto, lamang kasawo. Uling tayo ang yung komprontahan ng kaya katamong sarili. Pero nung komprontahan me, ay wapen, totoo ito sinabi na makanyan kupin. Nanong gawan mo? Seryosan mo ita, ha? Nung malalam kang tao at ating kang kamalayan king kaya ka sarili, istong sinabi de kaya ka, itang metong makanya na yamano, lawin meng masalese ing kaya kang sarili, katatakot. Imbari na sabihan, baka magsalita yan naman nga pong ginukya ko, o ing Espiritu Santo, na iniing dapat mong samasnan, uling yung pagkabalo ko, ing Espiritu Santo, kikimutya, kimbiyanan ng metong tao, lalong-lalo na, potang atin yung metong aburing mensaheng ipabalo ing Diyos Espiritu Santo kaya katamong. Kaya po sanang banal tamong kapag masusyan, iniing kaya katamong kayadwanan, ing mabiyasa tamong tanggap, makabus di pilubluban. Kanita, mas lalo tayang anam naman, nung makanano yung kasanting pilubluban ng Diyos, king balang metong at metong kaya katabo.